18 жаштагы кыз карынап турган кезде. Канара эмалака. Этлес тамашада эмби? Kayıtlanganan paydamı buldum bu. Ушул жерден жылкысыны союп азыр бышырган жерге алып кетип атат. Москванын бир чекескен. Москвага жакын жер экен деген. Кызматтагы балдар. Кадимгиде айылдагыдай эле. Келиңиздер, келиңиздер. Бүгүн Чын Темирдин коноктор келди. Алейкум ассалам, келиңиздер. Anda mukalam otur şey. Mukalam. Kur. Ya bu ne varsa git. Var otur. Çay koyayım. Yok oldu. Gelirsen de gerekli var. Allah talam şunday toylarda dağı berersin. Ülkem şunday dasturxonun açık bolup, men maksat kılsam maksatına jetip, bala çakan menen ıltımak, imanlı bolup, tinç bolar. Şükür imanlar yakına çay ver. Hoş geldinizler. Nazımın sizlere niyet kılıp kulak verip alıştıcılıktan konuklar geldikler, hoş geldinizler. Siz silahla geldiğinizde çok rahmat. Allah Teala kulak versin barınızlarga. Taş oynap kettiğinizler. Bizden uzaktın artıkçılığı uşuken kança alыс 1000 kilometrden alыс жерден şunday uzaktın
azartı menен ушундай ынтымакчылык, достучулук менен келгениңерге мындай чоң рахмат. Ушундай улактын артыкчылыгы биздин улагыбыздын дайыма ушундай улактар бола берсин, илегиңерде күчүңөр кетпесин. Şu daima tamaşalar tınç ötsün, ынтымак жакшы достордон болуп, Алла Таалам силерге ден соолук берсин. Биздин бир тууган жестебиз, Ермектин атасы Бурханидин ажы. Келиңиз ажа. Assalamu alaikum. Hormatly konaklar, hoş geldiniz. Ağızda 1100 kilometreden gelip gördüğünüz Allah sizlerden razı olsun. Sizlerge de içinde sağlık uzun ömür şunday yaxşı toylarda ынтымакташып жүргүлө. Allah Taala mına çintemi toyun kulluğu olsun. Ömürüңүz uzun olsun. Şu baldarың akıl esti, imandı baldardan bolsun, ata-enesini sıylagan yaxşı yaşlardan bolsun. Mına barıңarga şu Kırgızdın uluttuk oyunu qayerda bolsun. Şu hazır yaxşı жүрүп жатат mına. Sizlerdi uğup görüp bilip sizler yaxşı mına çabasına tartibi menen aşıkça mına tek düştü aldı deveysingер YouTube'da da görüp sizlerde rahmat daim şunday kılıp Kırgızdın uluttuk oyunların ölüktür jüre bergile. Sizlerde toy bergile. Şu toyga şu baribir katışıp jüre bereli. Daim şu bar bolula, kıyçılık bolsun, tokçuluk bolsun, barçılık bolsun, molçuluk bolsun. Toyları ulan versin ha. Ujak Çintemir'din kaynatası Kıyamidin acı. Келиңиz ажа. Assalamualaikum, jamaat. Sözler, buna ulubuz Çintemir erten beri görüp atar. Uldarına, videonun toyulup, toyların kuluk basın. Allah Taala sana Çin'den soğuk versin. Mahkamen tegarkın garip. Bakloç inşallah nasip etken basın. Uldarın özüm okşar sağlık. Buna kızı da can bölümün turak sağlık Allah Taala aydayıp kızlardan basın. Erten merek, öten merek, tınç ötsün. Dostlarım var, Allah razı olsun. Sen urmaklar, sıylar, şunç altı yerden gelgenler için başkaca rahat özünçü. Ertenki mereket tınç şunu ne küçükler sorunu alsın. Sen aman kafasız böyle bir çıkalım nasipte bas. Kuşlar tabii Çintemir'in toyunu başlamışım başlatma. Asfaltlarına tuğanlar gelip, palvanlar gelip çay üstünde Çintemir'in aytkanda toydun başlalışı kılıp cemaat Astok cemaatine oturup çay içtirip oturağız. Soyulmak. Sıyın görüp Çintemir'den. Şu ertenki mareket ötüp жақсы ötsün. Şu baldarı da, şu palvanlar da yoldan, palvanlardan bulsun. Çintemir, bu toy verip atsın, toylar tunduk bolsun ha. Marek bolsun toylar, şuncha elin başın biriktirip, konaklar Astok'tan beri kelip atışat. Ertenki ulak, esen aman, böyle hırsızı yok. Allah kalanımızı var joqda tınç kılıp, esen aman жақсы ötür olaydı ha. Sen ullarınla ömürler uzun bolsun, den soğukta olsun, Kırgızdın kıran jigitlerden bolup, Kırgız elinin namusunu korgogan jigitlerden bolup çoğun edersin ha. Allah Taala ömrüne bereket versin, işlerine iyilik sen bana. Birinchidan to'y qilib bo'lsin. Bola chaqam bilan tinch bo'lib, bolalarim iymonli bo'lsin. Alloh yo'lida xizmat bilan bo'lsin. To'yim yaxshi o'tsin, esin omon etgan qolganda. Tinchlik bilan to'yni o'tkazib olishdan Улдарын şu ulunu urmaktan, küçülüğü uzattan Kırgızdın жақшы başı görünme jigitlerden bolsun. Sen ulak berem dep atasın, ulan tınç ötsün ka. Palvandardın bileginden güç ketpesin. Tınç bolsun. 2-3 adamdın başın biriktirip
жай бере албай аткан адамдарга сага рахмат, Алла разы болсун. Ушинтип Дасторкон жайып бизди күтүп алып атасың. Ар дайым ушу сиздин биздин менен жүрө берели. Урматтуу туугандар, Москвалык туугандарга чоң рахмат. Мына Чынтемир жакшы ниет кылып ушу балдарына бат алып берип, ушунча элди чогултуп отурат болгондарды. Не дейсиз, ушу элдин батасы түз тийсин. Ар дайым ушу дасторкондору жакшылыктарга жайылсын, жакшылыктар болсун. Ошо мына Москвалык туугандарга да чоң рахмат. Ар дайым ушу дасторкон жайып, постоянно 4-5 жылдан бери улак чабышып барып келип, бири-бирибизди чакырып неме кылабыз. Ар дайым жакшы дасторкондорун жайып, жакшы маанайда тосуп алышат. Ушуларга да чоң рахмат. Сиздерге да рахмат, азамат экенсиздер. 1000 километрден ат жүктөп келип атат экенсиздер, 1100 километр. Муну чыныгы жана күйөрман жанагындай улак сүйгөн, ат сүйгөн адамдар гана кылса керек. Ростовтан келген. Ассаламу алейкум, братья. Спасибо, что пригласили всех таджиков, которые отдержат с Ростова вас. Поздравляем, ваши Булар. Здоровья, крепкого. От души, что вот так нас приняли. Тепло. Иншаллах, мы тоже ждем. Рахмат, брат. Рахмат. Здоровья вам. Ассаламу алейкум. Бидейс бүгін Чынтемир акенин улак тоюна келдик Ростоктон. Чынтемир аке ушу чоң рахмат, Алла разы болсун. Эч качан жамандык көрбөсүн. Аллах Таалам эки дүйнө бактылуу кылсын. Улагы ушу ширин улактан болсун. Эртең өйдө курсуктан Кудайым сактасын. Жакшы чоң рахмат. Өзгөндү кийин палван кел. Ассаламу алейкум. Ulanlar Çıntemir aka ulak verip şu marakesine gelip oturarız. Çıntemir aka şu ne tilegen tilek oy maksatına verip otasız. Şu Allah Teala şu tilek maksatlarınızı orundarsın aka. İşlerinizge iyilik, bala şakamızın sıyırmaytınlarınız, bala şakamız şu Kırgız'ın jelegen, jelöretken akıl yaşlı imanlı yaşlardan olsun aka. Ana jelöle kılgan aksakallarımız diasporabız öte çoğun salamını aytıp Allah razı olsun batasını berip jönөтүштү. Tabi aksakalыбыз Kuda kalası ettiğim marekege gelip kalat. Allah'ın berip aksakalыбыз. Rahmat. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Birinciden жалган Алла Таала чек шүгүрлөр болсун. Ушунчалык мүмкүнчүлүк берип, алысты жакындаtıp, рызкыбызды бириктирип, Алла Таала ушинтип бизди бириктирип атат. Ушу Чынтемир биздин той берип, ушу сыйлоо иземде отурабыз дасторкондо. Алыстан келген Ростов туугандар, кош келипсиңер. Эртең уштогу атыңар жал жеңил болуп, ийгиликтүү кайткыла. Тынч аман, эсин аман кайткыла. Ушу баарыңызга ден соолук. Силерге дагы чоң рахмат. Ушу Кыргызстандан атайын убар болуп бизди тартып атканга Алла Таала разы болсун силерге. Рахмат ака. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Биринчиден ушу бүгүнкү баарыбыздын башыбызды бириктирип отурган ушу Чынтемир укабызга чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушу Чынтемир сага ушу Ростовдун аксакалдарынын атынан, жаштарынын атынан, орто жаштарынын атынан, баардык кыргыз элинин атынан сага ысык салам. Качан келе албай калган палвандар да болду, Düşön akemim oldu, kişine bütün ortağı kelalmaya kaldı. Ошолордун атынан дагы салам бардыгына. Анан ушу биз дагы жол арытып 1100 километр жактан келип отурабыз. Бул сенин көңүлүң. Сен да убагында улак жаңыдан болуп бар. Мына улакка сары футболкаларды кийип келгенде сени биринчи тааныганбыз. Сен кызматта болгонсуң, Чынтемир. Чынын айткандачы. Бирок ошол күндөр дагы эсте калып кетти да, аябай эсибизде да, биздин айрыкча Ростовдун палвандарын эсинде калып кетти. Ошол Ростовдогу кыргыз элине чоң рахмат. Ушинтип бизди колдоп, ушул жака түртүп, улаңар алдыга жылсын деп баарыбызды сүрөп отур да. Ошол сага ден соолук, узун өмүр, балдарың өмүр узун болсун, ишиңе ийгилик болсун. Ар дайым ушу элдин алдында
bu kalpak başından ketpey ya, başını büyük kötörüp jüre berken. Erteң ulağın şu aman esen tınç ötüp ketsin, palvanlarga omak, iyigilik bardığına. Atları müdürülbesin, çekeleri sıyrılbasın, toyun jakşı ынтымакта ötüp ketsin ha. Anan bizdin palvandарды da karap koyuңuzдар. Mına ulak çağırıp жүрген palvandar, akalar, ukalar, sizlerge çoğun rahmat, Allah razı olsun. Mına ынтымакчыбыз жылдан жылга күчөп кетип атат, Кудай кааласа. Ошого анча-мунча бири-бирибизден кеткен кемчилдиктерди момушка салып, туура эмес кылып аткан нерселер мындай кылсак кандай болот деп машкара менен бүтүрүп алалык. Кандай маселелер жаралбаса ошонун баардыгын ынтымак менен чечип алалы. Иншалла. Баардык оюнду ушу таза алдыга алып кеткенге аракет кылалы. Сиздерден суранычы. Баарыңыздарга ийгилик, омат болсун. Рахмат. Сиздерге жасыңдар бергендериңиздерге ушу эртеңки оюнуңуз тынч аман, эсен аман өтүп кетсин. Баарыңыздардын билегиңиздерден күч кетпесин, акчалуу жеңил болуп жакшы ойноп кетиңиздер. Барыңыздарга Allah razı olsun. Анан эми эртең тойдо ошакта. İnşallah Кудай кааласа. Кыл куйруктардын куругун ала келген ысыкта жолдо. Жолдо дем жетпей калбасын да куругун эле ала келген. Алабугадан келген конок. Кел анда direkt. Assalamu alaikum. Hormatly mehmanlar, hoş geldinizler. Ayşe ata, toylar kutlu olsun. Çike dozum. Toylarım kutlu olsun. Ne niyete berdik olsun, oşa niyetlerine jet. Ayşe uldardın ömürleri uzun bolsun, Kırgızdın gerekini jaragan uldardan bolsun. Erteňki toy jakşı toylardan bolup, deretlik. Bardığınızlarga ийгилик. Ошол куш келипсиз дагы бир жолу. Рахмат. Ake kız kardeşimiz Nuruzat Aydarkulu, İzzet Aydarkulu abimiz var, ошонун туган эжеси болот. Атай силерге Ростов коноктор үчүн чакырып. Буга күрүшүп келесиз, көргөнүңүз. Ушуларды касетке программа. Konoktordун урматы үчүн. Тамада сизби? Уялбай чыгып эле кыса Алпар чözüm. Bakalım. Toy esi çiftlerdir ha işte kadar. Sizler konuğu ulansın. Ondan mesela sizler için Elmirbek Manaliyev ağasının Aruzat degen bir yaşarma var. Kalpak yegeniңиздерди көрүп абдан кубанып отурам. Бар болуңуздар, мына Эмек акенин атасын 2 жыл мурун тойдо тааныштык эле. Апа экөөңүздөр аман болуңуздар, канча деген миллиондогон адамдарга, жаштарга бир үлгү болуңуздар окшойт. Тамашаңыздар менен. Анан сиздерге баарыңарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Жигиттин бири Шаймерден колдосун сиздерди. Анда ушул Төлөгөн Касымбеков атабыздын келип кел деген чыгармасын ырдап берейин. Bu normal tökmül zamanda erge kelkel bir gelet, жерге келкел bir gelet, elge kelkel bir gelet. Ушул эр азаматтарыбызга дайыма келкел келип жүрсүндөр. Ушул чыгарманы да берейин.
болот суулары, сынал сойлору талбай, калың болот туулаңы, эгинди чайлай сегиздеп, балык көлдөйдө Эмирбек агайымыздын ырларынан баштап калды. Кылычбек анда мен дагы ошо Эмирбек агайдын Булбулум деген чыгармасын окуп берейин, а? Жалпы жамаат, кадырлуу аксакалдар, меймандар, силер үчүн сентябрь той кылабыз. Рахмат деген. 18 жаштагы кыз карынап турган кези. Канара эмалака. Sen konuşuyorsun. Ya başlasam koşa gelir mi? Ava geçiresiz tamaşadayım. Bunda boş gerek. Toydun şanı. Balamız koltuğundan atak istedim. Kayıptan kanan paydanı boldum bu. Karlı kaçmış çırağım, kavırla uçuraşkan kanagat kılıp duramın. Tabına gelgen ekensin ha, talpını uçar uağım. Ukkansıp kaldım önünden, karaldım kazaktın öldürey bulağım. Çılacın kanasından doğmuşum. Yıluluğun bir gizgin, jakşıla uqqan adamdın, canına kuvat girgizgin. Toktop kalgan yürekti, toktosuz gayra жүрgüzgün. Günde açılgan menin totele kuşum, sen kimsin? Özüngdey kanan ömdün Görmögön özbek elinen, görmök turgay ukpagam, jomokçunun kevinen, perişte olup gelbegin ha, perilerden jerinen. Apkarıp kaldın adaşıp ayta turgan kevimden. Jaltana düştü karılık, kanteyin jalındı jaştığı o demimden. Kılımda kızdın atuluk, kırgızda kızdın çaçuluk, kızığın görböz düğününün kızıyla basmak oluk.
42 çakın kız biz sağa kılalı kurmat başırıp karıgança saparım ayakta жүрдүң жашынып. Ojurayı verbe ağavuz boşa sodep suluğunu. Bu soğuğunu jölöşüp boz balдар turat eң aşı. Belestin kızıl gülündöy. Havasın senin sonun buralgan argen ünündöy. Emi sen kimsin atın surayın ata teginden uğayın. Atağın kim aylın kim ağalar ayçı dayının kim. Sözü çuğun ulantar söz tamırgayının kim. Uruğun kim tengin kim uğayın ayçı jönün kim. Tasında oң ayttın sadağana seni talpın kanana yeli jerin kim. Özüm kapıldım özüm cevap ver. Atağı çıktan aksıdan olandı. Et tartıla turan mezgilde geldi konuklarga. Ең бірінші екі баш таптыр білі. Біз өз үшін ақсақалдар мен рас соқтың ақсақалдарына. Ана қалғандар мошехмен ат берелер. Қатар-қатарымен. Ермәке бұлда дағы жаңа салт бойынша тартылбаса болбайды да? Ооба, бізде қыдошындайды. Қырғызстандағыдайды бары өз ережесіменен де қой. Қаласа. Бүгінгі Чиндемерден Ростовтағыларды қонақ баштады, қонақтамай. Қонақтың етін тарта ашылады.
Жақсы. Апалам, мынаны қарап өзің тарта. Өзің қарап Егер тартудадағы біздің қырғыздардың өзгеше бір-біріне olған ақсақал болған сыйының белгілері бар да, ошондуктан жана башты устукан жиликтерине карап тартышат. Konuklarga bir istaklay. Keyin ana kutulanma değil. Ali. Kaşık veresin. Kaşık. Kaşık bekleyelim. Ya o Dilşat kına veriyorlar. Bozam. Dilşat kötü kaldı ondan. Dilşat. Hamza. Ha bizdeki. Жаңы палвандар келді. Темірлан менен Кычкач палван. Çorbamız var mı? Ne emetele calidallahu ve bereket hayır şefaata yarışacak kalan deli kısmetleri şükür. Bugün kuş olup bakıp diyelim. Kuzlarımıza Allah subhanahu iman, hidayet versin. Batırgandan bereket versin. İşlerine ruvaj versin, bereket versin. Üstlerine bereket versin. Şu imanlarga Allah subhanahu imandan bekem. Sapalar cengil etem oynap gülüp. Esen aman merken ötürküş kalan nasip etken olsun. Rahmat olsun. Bizde kuda kalsa varınızlardı. Saat 10'da şöyle sitamakka. Sintemir'den жалпы. Kına homin, Allah'tan ne deyiz? Başka atken işlerine Allah hırvat versin. Çintemir, toyun toy kulağını versin, ne tilesin, tilek maksatına yetkine. Şu baldarın imandı, akıl esti, ateneye güyümdü, uğul kızlardan olsun. Mına saparda kelgenler Allah Teala siler saparlar baysallı olsun. Ne tilesine tilek maksatına yetkile. Daim şu tasdikanın şunday. Tasdikanların içinde yolu üşüp yürgen Allah nasip kılgan olsun.
bärizge tynçylyk, barçylyk, tokçuluk, molçuluk bolsun ha. Amin Allahu Şu Tuğan insanlar Allah talam kabul kılgan bolsun. Buna gelgen konaklar mına ulaktarda tınç aman ötközüp үйүңөргө тынч аман жетип алууга ак жол Алла таалам бардыгыбызга тынчтык берсин. Эртең Кудай кааласа тамашабыз тынч аман өтсүн. Ушинтип жакшы күндөрдү насип кыла берсин Алла.